أحبك يا من إليها أهدي كلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين. لو جمعت أيام عمري من فرح ما تساوي لحظة من وقتي معاك. أنت الحب والجنة تحت قدميك، لا تؤم القلوب إلا إليك. خفق الروح لن يجزي عبيرا فحبي عطائك. اللهم أعني على الإحسان إليها للأم الحبيبة. صباح الخير يا كل الخير، فأنت فقط تستحقينها أمي الحبيبة. يا بحر والشمس أنا أحتاجك دوما يا أنت الحب والجنة تحت قدميك، لا تؤم القلوب إلا إليك. خفق الروح لن يجزي عبيرا فحبي عطائك. اللهم أعني على الإحسان للأم الحبيبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Yuhana binti Azmi. Sekarang mengajar di SMK Al-Umrah Al-Mustaqim. Jadi saya mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Badrudin. Semoga sentiasa sihat selalu, ceria selalu dan sentiasa dalam limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Syari Zaini ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Badrudin. Berbagai kenangan manis, antaranya Ustaz sanggup mengajar kami kelas tambahan setiap hari Sabtu dan sanggup datang dari Taman Budak Al-Ustaz ke Kangar pada masa itu. Hasil daripada tu, hampir kesemua daripada kami lulus cemerlang dan berjaya ke universiti. Terima kasih di atas jasa dan pengorbanan Ustaz. Seterusnya saya serahkan pada anak saya Nur Erdina yang juga merupakan anak murid Ustaz di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Erdina binti Syarin Zabani, bekas pelajar SKPM tahun 2023-2024, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Badrudin. Saya doakan Ustaz sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan keberkatan dan bahagia bersama keluarga dan kesalah. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ismi Muhammad Ashraf bin Razal. وكنت طالبا في مدرسة ثانوية وطنية دينية قدة. أنا من مجموعة SPM 2009. ومع دخولك هذه المرحلة في الحياة نشكرك على كل شيء ونتمنى لك السعادة في هذه تقاعدك المستحق. ألف مبروك يا أستاذ. Fifth of November, when I walked you home, that's when I nearly said it, but then said forget it and froze. Do you remember? You probably don't,
'cause the sparks in the sky took a hold of your eyes while we spoke. Yesterday, drank way too much and stayed up too late. Started to write what I wanna say. Deleted the message, but I still remember it said, I wish I was who you drunk texted at midnight. Wish I was the reason you stay up till 3 and you can't fall asleep, waiting for me to reply. April the 7th, and nothing has changed. It's hard to get by when you're still on my mind every day. Sometimes I question if you feel the same. Do we make stupid jokes trying to hide that we're both too afraid to say? I wish I was who you drunk texted at midnight. Wish I was the reason you stay up till 3 and you can't fall asleep, waiting for me to reply. I wish I was more than just someone you walk by. Wish I wasn't scared to be honest and open, instead of just hoping you'd feel what I'm feeling inside. Myself to keep a friend, hiding away 'cause I was afraid to say no. I wonder if I cross your mind half as much as you do mine. If I tell you the truth, what will I lose? I don't know. I wish I sent you that drunk text at midnight. I was just scared it would ruin our friendship, but I really meant it. I wonder how you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya Osman Fikri bin Awang Mina ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas budi dan tunjuk ajar dan menyampaikan ilmu kepada kami selama ini. Kami semua daripada pelajar STPM tahun 2004 SMK Agama Kedah mendoakan agar Teacher Shima terus diberkati dalam segala urusan Teacher Shima setelah bergelar YB yang bersara. Jadi sekadar dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum and good morning, teacher. If you still remember me, I'm Wazir. I would like to wish you a happy retirement, and also on behalf of my friends, especially from me, we would like to say thank you for all the things that you have taught us when we were in SMK Agama Kedah. And it is something that really benefits us and it helps to shape our future. And all of this can't be done without you and the other teachers. Thank you very much, teacher. Happy retirement. Assalamualaikum and hi, teacher. I'm Ahmad Zafran from Bash Amethyst Victoria SPM 2023. I would like to wish you happy retirement. Thank you for all the guidance until I got my excellent result in SPM, and now I'm pursuing my studies at Applied Science Private University at the capital city of Amman in Jordan. Thank you for amazing 5 years together, and I hope that you will live happily forever and ever. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Sakinah binti Afandi, Batch Amethyst Victoria SPM 2023 dan kini sedang menyambung pelajaran di UiTM Kelantan dalam bidang statistik. Saya cerita sikit lah kan, Teacher Shima ni adalah seorang guru yang sangat baik, yang sangat penyabar dengan anak murid dia, yang jarang marah. Dan sebenarnya Teacher Shima dah ajak saya daripada saya tingkatan 1 sampai saya tingkatan 5. Dan waktu dalam kelas tu, kalau saya dengan kawan-kawan saya macam masuk lambat ke, tak siap kerja ke,
teacher memang tak akan marah, tapi teacher akan tegur dengan cara yang baik. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan selamat bersara kepada teacher, dan saya doakan supaya semoga teacher sentiasa dimurahkan rezeki dan bahagia di samping keluarga tercinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum and hi teacher. I'm Muaz from batch 06 SPM 2024, and I just wanted to say a happy retirement to teacher, and thank you for all that you have done for us. I hope that one day I could continue on your legacy as an English teacher, and I wish you all the best. Thank you, teacher. I really meant it. I wonder how you would reply. Assalamualaikum. Kami dari batch Al-Itqan mengucapkan Benar. Memang Ustaz nak bersara ni. Ada apa nak cakap? boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Saraan Ustaz Badruddin, teacher Simah. Saya Assalamualaikum. Kami dari batch Esrofan ingin Mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada teacher Shima dan Ustaz Badruddin di atas segala bimbingan yang diberikan kepada kami. Syukran Ustaz Badruddin. Thank you teacher Shima. Ustaz Badruddin. Thank you teacher Shima. Selesai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari batch Stefan 4 ingin mengucapkan terima kasih cikgu. Weh, boring ni. Jom pergi bilik balik apa? Kita minum-minum ayak ke apa? Jom. Ya. Angkat kan tak ingat. Balik kan dah pencin. Oh, pencin lah. Oh. Aduh. Kami pelajar-pelajar kat dalam ingin mengucapkan membara rumah ke rumah. Kadang ku lupa akan muamalia. Siap sedia tiap ku bercerita. Ku beruntung jadi anakmu bunda.